Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u emisiju Rebus, razgovor s povodom, večeras posvećeno obespravljenim građanima u Bosni i Hercegovini. Demonstracije koje su prije nekoliko mjeseci potresale našu zemlju su završene, ali s njima nije nestalo i nezadovoljstvo građana. Zašto su građani izašli na ulice, zašto su demonstracije prestale, otkud huligani među nezadovoljnim građanima, kako i zašto je formirano Vijeće građana u Bosni i Hercegovini. Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo večeras pokušati odgovoriti. Za Rebus govore gospodin Luka Petrović, član Vijeća građana u Bosni i Hercegovini iz Banja Luke. Dobro večer, dobrodošli. Hvala. Gospođa Hasna Ljubović, član Vijeća građana u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva. Dobro večer i dobrodošli i vi. I gospodin Almir Arnaut, zvani Beli, član Vijeća građana Bosne i Hercegovine iz Tuzle. Dobro večer i vama. Dobro večer. Cijenjeni gosti, evo, veliko mi je zadovoljstvo što ste večeras ovdje sa mnom i što ste došli, ali gospodin iz Banja Luke i gospodin iz Tuzle, gospođa Ljubović iz Sarajeva, nešto bliže. Evo, nadam se da ćemo večeras malo aktualizirati priču o građanskom nezadovoljstvu u Bosni i Hercegovini, koju su političari najviše zaboravili već, jel? Prije nego što otvorimo dijalog, pustimo gledatelje da se uključe u emisiju, pogledat ćemo jedan prilog koji će nas podsjetiti na ono što se dešavalo u našoj zemlji tokom socijalnog bunta. Slijedi uvodni prilog. Prije više od 4 mjeseca započeo je socijalni bunt u našoj zemlji. Tog 5. februara nakon objave insolventnosti u 4 privatizirane tuzlanske fabrike Dita, Polihem, Poliohem i Konjuh, radnici ovih preduzeća zahtijevali su, prije nego što se fabrike zatvore, isplate zarađenih plata. Zatvaranjem fabrika pogođeno bi bilo oko 10.000 radnika, od kojih većina nije primila platu 54 mjeseca. Nakon što je tadašnji premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević odbio da razgovara s radnicima, oko 1000 prosvjednika, nezaposlenih građana i članova sindikata zatvorenih firmi okupilo se ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Tokom dana radnicima su se pridružile i druge grupe nezadovoljnih građana. Dan kasnije demonstracije su se proširile u više gradova u Bosni i Hercegovini. U Tuzli je na ulice izašlo oko 6.000 demonstranata koji su tražili ostavku vlade Tuzlanskog kantona. Više hiljada građana protestovalo je širom naše zemlje. Najprije kao podrška Tuzlacima, zatim su izašli sa istim zahtjevima. Prvobitno smjena vlasti. Trećeg dana demonstracije u 20 većih gradova su nastavljene. 7. februara na ulicu je izašlo desetine hiljada nezadovoljnih građana. Situacija je izmakla kontroli. Masa se sukobila sa policijom. Ispred kantonalnih vlada u većini gradova nastao je haos. Više osoba je povrijeđeno, spaljene su zgrade u kojima već godinama sjedi nesposobna vlast, čiji je nerad doveo do socijalnog bunta. Spaljen je i državni arhiv. Vijesti o neredima u našoj zemlji obišle su cijeli svijet. I narednih dana nezadovoljni građani su izlazili na ulice, bez imalo stida, obespravljene i očajne građane. Političari su prozvali čak i narkomanima. Je bilo organizovano, donosili su kanistere, donosili su automobilima pune gepeke, 12 kg droge, skanka. U tom gombanju policija zaplijenila 12 kg speeda. Dakle, narkotični 12 kg speeda. Za ovdje koji ne znaju šta je speed? Pa dakle, narkotičkih sredstava koja su dijeljena za te stvari. Dakle, ništa se ne utvrdila da im se to dijelo? Pa to je zvaničan podatak. Nakon što su građane nazvali narkomanima, kasnije se ispostavilo kako droga na protestima nije pronađena, počele su teorije zavjere. Sljedeći primjeri su samo neki od najvrlijih komentara o protestima u našoj zemlji koje su skovali političari, njihovi službeni ili obični analitičari. Proteste koje ste mogli da vidite i danas i prethodnih dana u Republici Srpskoj direktno su organizovali predstavnici udruženja Bošnjaka u Republici Srpskoj. I kako to da se ruše upravne institucije i pale zgrade institucija u onom dijelu koji je neko zamislio da valjda pred pregovore sa Evropskom unijom budemo mekši, pa da im kažemo evo vam treći, mi ćemo ostati u spaljenom drugom entitetu.
Vidjeli ste danas da ovdje baš teško da možemo govoriti da je bio radnički bunt. Teško možemo govoriti o građanskom buntu. Dakle, ovo je danas bilo nešto što je bila klasična anarhija i što je, ja bi se usudio reći, bilo dobro instrumentalizirano i organizirano. Dakle, vlast tvrdi kako nije kriva. Nakon što su iznijeli svoja mišljenja o građanima koji su im ukazali povjerenje i o tome ko je kriv za proteste, skidajući odgovornost sa sebe, počela su policijska privođenja i zastrašivanje građana. Zanimljivo je kako niko od onih koji su snimljeni kako pale državne institucije nije priveden. Uglavnom su hapšeni građani koji su mirno protestovali. Zašto nisam htio kao ministar sigurnosti da formiram krizni štab? Krizni štab imao za cilj represiju protiv građana. Ja nisam želio kao ministar sigurnosti da pogine niti policajac, niti student, niti radnik i da ja budem branitelj Lagumdžine i Izetbegovićeve stolice. Nervoza koju su oni pokazali na intervjuima, odnosno u emisijama tokom koji su komentirali te događaje, najbolje govori koliko su oni bili uplašeni narodom. S narodom se treba razgovarati i u principu narod je uvijek u pravu. Izrevoltirani dugogodišnjim neradom vlasti, obespravljeni, okupljeni u jednu ideju, bolja Bosna i Hercegovina, građani iz cijele zemlje ujedinili su se u Vijeće građana. Oni traže hitno i odmah rješavanje socijalnih problema. Ovo su minute građana. Vrijeme je za pravu istinu. Mi ćemo naravno konferenciju za štampu. Evo, gospodine Petroviću, kako ste vršili selekciju zahtjeva, koji je to bio kriterij i evo da nam ukratko sumirate neke osnovne zahtjeve Vijeća građana? Prvo, dozvolite da pozdravimo vaše gledalce i slušalce i da se zahvalimo. Vi ste prvi medij koji je nas pozvao da kaže, da istaknemo ono što narod želi da kaže, a ne ono što izlizani političari, kako mi jedan termin koji je adekvatan stanju koje mi imamo. Mi imamo medije koji dovode političare koji 20 ili 25 godina govore potpuno isto. Već i mala djeca znaju šta će reći, ali džaba mediji su uporni i mediji jednostavno su na strani političara, nisu dozvolili da kaže narod ono što narod misli. Vjerovatno zato što su pod utjecajem. Ja i moji prijatelji ovdje Bosnu i Hercegovinu doživljamo kao porodicu od oko 4 miliona ljudi. Tako da u tom pravcu hoćemo da djelujemo. Ova situacija koja je sada aktuelna, ona je istorijska. Vi jednostavno, istorijski moment je kad nešto izbaci na površinu i hoće da pokaže da se to mora riješiti, da više ne može, došlo je do nekog limita. Tako da su onda ljudi, ajde da kažemo bez lažne skromnosti kao mi, humanisti, pokušali da tu narodnu volju opredmetimo i da pokušamo da je implementiramo. Mi hoćemo u suštini da vratimo vlast narodu. Mi imamo sada partijsku državu, mi imamo partijsku vlast, a mi hoćemo da vratimo vlast u bazu i da svi građani ili ljudi u Bosni i Hercegovini budu ravnopravni. U tom pravcu mi nismo imali, bez obzira što je bilo bezbroj izbora, nismo nikada dobili adekvatne ljude koji hoće da misle i da budu pravi državnici, pravi političari, ako hoćete i tako. Međutim, mi smo uvijek dobili ljude koji su sumnjivog karaktera, koji su ispoljili sve negativne osobine i koji su jednostavno radili protiv naroda. Imajući u vidu situaciju u kojoj se mi sad nalazimo i imajući u vidu i situaciju da smo imali poplave sad koje su bile u Posavini i u ovom području gore sjeverne Bosne, sjeveroistočne, to je još pogoršalo situaciju, tako da je sada ta situacija za borbu za ljude postala još dramatičnija, još teža. Zato što se radi o jednoj velikoj kataklizmi, ali velika kataklizma je i ovaj politički sustav ili sastav, kako mi kažemo, jer politički pluralizam je pokazao sve svoje negativne osobine i on je kao potrošeni jedan model i moramo ga jednostavno skloniti što se tiče života u Bosni i Hercegovini. Da bismo mi poboljšali, ipak da bismo akciono djelovali, da kažem, mi smo predložili da se jednostavno donese
sve skupštine da donesu program štednje, to smo i u ovim pismima koja smo poslali na ove 3 adrese, a u tom smislu da jednostavno poduzmu rigorozne mjere štednje u materijalnom smislu što se tiče tih skupština. Druga stvar, mi predlažemo da se donese zakon o platama i da odnos plata bude 3:1. Smatramo da bi na taj način se došlo do uštede i u materijalnom, ali bi se došlo i u onom moralnom smislu da bi se podigao jedan moral kod naroda. Drugo, mi predlažemo da se otpišu svi dugovi kod socijalnih struktura koje primaju socijalnu pomoć, s obzirom da mi po nekim evidencijama imamo oko 15-20 hiljada predmeta kod sudova zbog neplaćanja tih komunalija, a ljudi ne mogu jednostavno da plate, kako bi narod rekao, go se ne skida. Znači, bilo bi najrealnije i najpoštenije tom pokradenom narodu jednostavno otpisati te dugove i da oni jednostavno mogu makar da žive. Jer sud tu ništa ne može uraditi, samo ima ogroman broj predmeta. Mi također tražimo da svaka skupština odmah, hitno, promptno izvrši rebalans budžeta i to što bi se reklo u skraćenom i postupku i hitnom postupku kako bi se stvorili preduslovi da se stvore jedni izvori sredstava, ne samo jedan nego više njih, da bismo mogli da odgovorimo ovom teškom trenutku i da spasimo ogroman broj ljudi koji je na nivou biološkom, što kaže, biološki ugrožen. Mi procjenjujemo u ovom savezu da je oko 1 milion ljudi ugroženo u Republici Srpskoj. Sad se tome broju treba pridodati ovaj broj koje su izazvale poplave, tako da mi smatramo da je to otprilike 1.200.000 ljudi je ugroženo i to biološki. Mi kažemo ekonomski, pravno, socijalno i tako dalje, ali ovo moramo naglasiti da je biološki. Oni jednostavno nemaju uslova da prežive. I mi onda to definišemo kao jedan vid eutanazije vlastitog naroda. Gospodine Arnaut, protesti su počeli u nekada kažu u Crvenoj Tuzli. Iz priloga smo čuli kako i zašto. Međutim, evo nekako želim da razjasnimo sve u vezi gospodina Aldina Širanovića koji se predstavljao jedno vrijeme kao organizator protesta, kasnije se ispostavilo da to nije tako. Molim vas, evo imate priliku da kažete istinu. Kako je počeo? Kako su počeli? Rekli ste u Crvenoj Tuzli, moram reći u okupiranoj Tuzli. Dugo smo okupirani, znači ipak Crveno je mala riječ zato šta se događa u Tuzli. Tuzla je bila industrijsko-rudarski grad koji je okupiran. Znači, od koga je okupiran, ja moram reći što mi sad zovemo domaći izdajnici. Znači, zašto kažem, moram objasniti narodu šta je korupcija uopšte. Korupcija je nastala, znači, to je zloupotreba položaja. Jel me razumijete? Ljudi koji su imali plate, znači, ko su političari, šta su oni Dugo mi zovemo kriminalcima, narod ih zove lopovima i moram vam razjasniti to. 5.2. je krenula revolucija. Ima tu, ne možemo reći da neko nije nešto. Radnici su prijavili proteste, svake srijede su imali, znači, radnici 4 fabrike proteste. Moram reći, Tuzla imala puno više fabrika, puno više obespravljenih. Danas, znači, Siporex može jetong proizvoditi, ne može nekakav naš čovjek. Nemoj da nabrajam da je Soda nečija, da je sve nečije. Zašto govorimo okupirana Tuzla? Zato što tog 5.2. u saradnji, znači, mi smo razgovarali. Revolucija se ne organizuje. Znači, Udruženje mladi i velika djeca nisu bili organizatori, nego su suorganizatori plana u biti rušenje vlasti u čitavoj Bosni i Hercegovini. Kakve vlasti? Vlasti koja je korumpirana i mi smo napravili pobunu. Aldin je bio dio grupe, znači, koja se tada zvala 50.000 ljudi, znači, na ulicama Sarajeva, Tuzle. Mislim, to se i desilo stvarno. Pošto plan je bio zajednički, mi smo pozvali u Tuzli, moram reći, sindikate policije, znači, zna taj gospodin koji je pričao. Pozvali smo sve da pristupe nama zato što smo želeli da to bude jedna masa koja može mirno da traži. Znači, nije tu samo bila ostavka Seada Čauševića, to je možda su to ti radnici, tijeli ili neko drugi. U Tuzli se desilo nešto što je potreslo Balkan. Znači, mi smo tražili posao. Mi smo tražili život posle 24 godine, znači dostojan onog čovjeka, znači što mi je otac bio, mati. Mi smo tražili da stane to što oni rade. Znači to zovemo fašizam, nacionalizam, kako god hoćete, znači to nije nacionalizam, to je nacizam u Bosni i Hercegovini. To je lažna socijaldemokratija širom Bosne i Hercegovine. To je lažni nacionalizam, znači oni ne pomažu ni jedni drugi, bez obzira na to što govore.
Aldin ko Aldin, moram reći, posle hapšenja je okrenuo stranicu. Ono što mi imamo informacije, to nek se boje ovi vlastodržci, su stvarno, to su ljudi koji zaslužuju odmah da idu u zatvor i nadam se da, pošto 6. februara smo upozorili Sipe i neke te ljude, znači da će to oni raditi. Mi smo pogađali budućnost, znači šta se događa. U Tuzlanskom kantonu se dogodio grčki scenario, znači gdje su gori došli od gorih. Dobro, imamo telefonski poziv, pa da čujemo. Halo, izvolite. Halo. Čini mi se ipak ne, neko je bio nestrpljiv i otišao, ali evo, nastavite vi. Znači, ukratko, kad je revolucija krenula, kažete skrenulo se, znači Aldin je pod nečijim utjecajem, znači u biti da li kakav je, nije bitno, on je bio dio toga, bilo je i udruženje nezaposleni bolje sutra, bili su i radnici, znači oni znaju s kim su oni razgovarali. Ono što znam tog 2. februara, kad sam dobio poruku, znači da li sam spreman i to, pošto mi smo to udruženje koje se bori protiv korupcije. Mi smo udruženje koje, moram reći, i sposobno i hrabro i suprotstavljali smo se i prije i policiji i represijama i svemu onom što mi zovemo korupcija, znači narod sav. Desilo se to da stvarno spontano izbilo otpor, znači spontano, ne možemo reći da se nismo branili smo se časno i zasvaljujem i narodu Tuzle i onim slobodašima i onoj djeci iz Eltenčke škole i svih škola, što su pomogli da tu ne desi se krvoproliće, da se u biti ne desi kraj onog što smo pokušali, znači, da pokažemo da jednom pobunom svih nas zajedno, što je poslije, kako mi nismo, mi smo i dalje na istom putu. Evo sad imamo uključenje. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Iz Zavdevića, Mula Smajić, Asad, Labud, iz Zavdevića. Dobro večer, gospodine. Dobro večer. Izvolite. Pozdravio bi svog prijatelja, brata, kolegu Belog, gospođu Hasnu i gospodina Luku. Hvala lijepo. Ovako, mislim da mi je večeras bilo nešto izuzetno dojmljivo kad sam vidio gospodinu Luku, znači narod je se probudio u Bosni i Hercegovini. Ja zovem iz grada kojeg sam nazvao među raju Belfast, zna Beli Hasna, zašto? Sada treba svima biti jasno zašto je taj grad tako nazvan, podijeljen, znači na sve strane. Nema tu nacionalizma da ne bi niko posumnio, već ovdje politicizam gdje je uključena i policija, ne mislim obični policajci, već komandiri koji su stranački, a Beli će vam možda ukratko i objasniti zašto sam ovo rekao. Dopuštali su nam na opštinska vijeća da prisustujemo sve dok nisu počeli osjećati od nas strah, znači pobjedu našu koju mi vodimo prema narodu. Pa su uključili tu policiju i komandire da slušaju naredbe od vlasti. Znači ja bi samo htio reći da svi znaju i čuju. Mi od 31. u Tuzli kad smo se priključili građanskom vijeću, odnosno član sam vijeća, tek počinje sad, znači da pokazuje se efikasnost, mada je kroz plenum, a ne mogu to da kažem da nije tako, ali ovaj naziv već vodi širim razmjerama, znači Bosne i Hercegovine, ne federacije. Treba da znate da Beli, Hasna i gospodinu Luku, malo ja vrlo znam, su učinili dosta, također Drenko i da ne nabrajam sad sve ostale, da se neko naljutio i Zavdovića, Srebrenika i ostalih gradova, su probili medije da bi vi dokučili koliko toliko nas i naša dešavanja, ne Zavdoviće samo Tuzlu, Zenicu itd. Ali od večeras bi trebali svi da počnu kontakt da Bosna i Hercegovina dobiva novu istoriju, što je gospodin Luka rekao, a mi smo to i prije govorili, ali koju istoriju? Istoriju znači naroda, znači sve tri naroda i širih, ću reći, naroda koji su u našoj divnoj Bosni i Hercegovini. I molim sve, znači slušatelje, gledatelje, kako god hoćete, priključite se, krenimo, ne pravimo 7. već pravimo bolje od 7. a to je glas naš i da udarimo šaku o mostu za sva vremena i pokažemo ko smo i zašto smo se pobunili u ovoj državi. Hvala vam puno za poziv. Evo, stiže podrška svih gradova. Imali smo Zavdoviće, Srebrenik.
Evo, na koji način možete pružiti pomoć ovim građanima koji imaju problema sa policijom? Evo, kažu, pišu im kazne. Radi se o kršenju zakona. Znači, zakon mora biti isti za sve. Policajac mora štititi jednog Asada, gospodina Petrovića, Hasnu, Drenku, svakog. Znači, ono što se dogodilo i nama tokom demonstracija, čak i prije, znači, moram vam objasniti da te stvari nisu dospjele u medije dok nisu se desile takve demonstracije, znači gdje je obračun koji se desio imao posljedicu povređivanja, je li tako? Niko nije povređen, znači to su lažne prijavljivanja, mi smo njih možda pobijedili na terenu, njih je sramota, njihova presija nije stala zato što veza između policije, suda, tužilaštva, tu od 96. tako savršeno funkcioniše da moram vam reći gdje god uđete to su rođaci. To se desilo i u plenumu, znači pojavili se familije iz stranaka koji ste školovali, moram vam reći, u stranim zemljama, znači ovdje rade, imaju po 4-5 poslova i nisu mogli s običnim ljudima koji su tražili rješenje, znači metode su nam različite, ja se slažem. Njihove metode su, znači trebamo čekati godinama još na poslu, trebamo čekati, znači da obezbijedim sebi da dostojanstveno mogu živjeti od rada. Znate šta radi, osnovna vrijednost Bosanca i Hercegovca uvijek bila. Moram se vratiti na 92. i na sav narod, znači taj narod koji je bio zajedno, 2.700.000 zajedno. Mi smo imali suficit. Kao ekonomista ću pričati o suficitu. To je znači veći izvoz nego uvoz. Mi i dalje moramo to raditi pozhitno. Znači ona dobra koja ne proizvode, moramo sve staviti po to da nahranimo, ne, izvinite Luka, ne samo 1.200.000, ja smatram da je čitava Bosna i Hercegovina. Ja sam rekao samo u Republici Ne, da je čitava Bosna i Hercegovina osim 2-3% vlasti. 3 miliona mi računamo znači, da je u čitavoj Bosni i Hercegovini ugroženo. Njihove metode su fašističke. Zašto govorim policajac? Policajac je stranački jutuz. Komesar je bio stranački. Ona iza je stranački. I sad su stranački. Znači, depolitizacija toga što mi zovemo, znači da mora se razdvojiti ta izvršna, sudska, zakonodavna, da svako mora raditi za građanina. Ako je pošten, ako nije pošten, normalno nek ide u te institucije. Radi se o tome da ono što sam vidio u Zavdovićima, mi smo zajedno. Tuzla u Zavdoviće, Zavdović u Tuzlu, mi smo u Sarajlije. Ne smatram ja da je neko sad tu ko se zadesio da je došao, nije došao. Ono što smo vidjeli u medijima, režimskim medijima od 96. do danas, su laži. Znači, nijedan medij u Bosni i Hercegovini, osim eto nekih događanja koji moraju izvijesti zato što smo tu bili i mi strani, gdje sam ja radio, oni jednostavno su krivi više nego ova vlast. Mediji, ja optužujem od početka kriv za ovo stanje mediji. Koji mediji? Gdje ja odvajam 6 maraka i 90, ili tako? Gdje ja komunalnom u Tuzlu dajem vodu, mislim, ja lično sam plaćao 4 marke kubik vode, ljudi dragi. Se razumijemo, što mi uvozimo vodu? Šta mi imamo ovdje? Šta interesuje Amerikanca, Engleza i ovog? Voda, struja. Imamo ljude, imamo dušu. Evo, vratila se, hvala gospodinu Petroviću i još mnogim koji, ako Bog da, Vijeće građana u Bosni i Hercegovini, skup svih nas. Zahtjevi koji ćemo izglasati, znači, bit će lokalnog karaktera, iće prema vrhu, jel tako? Znači, mi ćemo kontrolisati vlast. Da li će neko od nas biti političar, moram vam reći, mi politički djelujemo već prema njima. Pobuna naroda je politika. Ne može politika biti dio nas, da je ne točimo. I ovo što je rekao gospodin Petrović, kako da ne? Vlast u rukama građana. Nek puste komisiju građana ako smiju. Neovisno. Evo, s obzirom... Izvinjavam se, gledajte jednu činjenicu. Mi smo u Bosni i Hercegovini u zadnjih 10 godina imali preko 1000 štrajkova. Da. Raznoga nivoa, obima i tako dalje. I protesta svakodnevni. I protesta, naravno. I ta vlast se jednostavno nije obzirala, oni se šegačuju s tim. Ja sam bio i jedne prilike u jednoj instituciji, slučajno radići da završi neki vlastiti posao, kada je došla grupa, to se radilo u Sarajevu, naravno, a ja sam bio u kantonu na spratu. A oni se tamo šegače kako ovi došli. Oni su prešli, ne znam, 70 km došli da štrajkuju, da iskažu na miran način svoj problem. Ma ništa to ne, što kaže narod, ne pije vode. Međutim, zašto sam ja rekao da je ovo istorijski trenutak? Narastao je toliki bunt i svi ovi političari sebe smatraju vlasnicima ove Bosne i Hercegovine. Oni su tako ugroženi da oni nisu izgleda ni svjesni te činjenice. Jer taj bunt toliko raste i tu nema zaustavljanja. Kao što je bila poplava gore, ona je zaustavljena u Posavini, ali ovo neće sigurno u Bosni dok ne izađe na dobro. Dobro, evo nastavit ćemo, imamo ponovo 2 uključenja. Gledatelji su očigledno zainteresovani za ovu temu. Dobro večer. Halo? Halo, dobro večer, izvolite, u programu ste. Halo, dobro večer. Pozdravljam vaše goste, a posebno ovog momka sa ovom petokrakom, kako mu ime Admir, jel ne znam kako se zove. Aldin.
Da vam kažem, on je u pravu. Ovo više se trpiti ne može. Masa ljudi je prolupalo, puklo totalno. Ljudi završavaju fakultete u ladicama diplome. Što kaže dečko, više se ne može čekat 5-10 godina, oni nas šaltaju, prave budalama godinama. Znači treba biti dedo stari da mu rekao hod vamo majmune, dobćeš posao u struci. Ova omladna hoće bilo šta rad, ali nema više ni bilo šta da se radi. Podržavam apsolutno ovog dečka, a masa je nas uz tog dečka i biće, samo nek kažu kad i gdje će biti te demonstracije, pa da ih više skinemo i polomimo za sva vremena. Ko što rade u Brazilu i u drugim državama evropskim, slomit, završit i fino postaviti uslove. 1, 2, 3, 4. Prvo, vjerski uslov da se ne zazamo i da nam rat opet vjerski ne bude. Drugo, da nam dadnu hljeb. Treće, da nismo ovisni, jer samo ekonomski jak čovjek je samostalan i normalan čovjek. Četvrto, nek nam djecu ne zavađaju, nije ovo više pitanje ni vjere, već pitanje opstanka i hljeba. I podržavam ga, svaka mu čast, nek povede cijelo Sarajevo on. Bravo, momak. Hvala na javljanju. Imamo još jedno uključenje. Halo, dobro večer. Dobro večer. Zovemo Stravnika. Htio bih da pozdravim vas i vaše gosta, poslovnog dečka u Kapi. Jer pratimo ga mi svi, pošto iz Tuzle, i dečko koji stvarno podržavamo svi ovako Bosanci i Hercegovci. Htio bih da kažem iz Travnika koji se dešava ova situacija vezano od onog momenta kad su pošle demonstracije. U Travniku isto su pošle demonstracije, ali je policija spriječila. Znači ja sam isto pristao to, znači spriječila ljude, pojedine su momke, mlade momke koji su završili fakultete, koji su došli da protestuju, oni su ih malte ne pohapsili. Znači došli su u situaciju da ih hapsi, da ih prijeti. Ja jednom prilikom, znači ne bih želio se predstavljam, znaju to i vaša i televizija i ovaj dečko što kaže, tu je najveći krivac i mediji. Izvještači iz federalne televizije, ljudi koji sam ja prošli put kad sam se uključivao, rekao sam za vašu kolegicu Nađu Ridžić, koja izvještava federalnu televiziju. Ona je od 96. pa novama osobe, znači, koji su puno kriminalno uradili u Srednjoj Bosni i koji sam ja počeo od konfekcije borca, od bratstva, od vrednostnih papira, ćelama i osoba koji dolaze iz Stravnika, a sad trenutno obnašaju najveće pozicije u Sarajevu. To su sve kriminalci koji su popljačkali ovdje i sad su otišli to gore da završi. I ti isti ljudi su, znači, u kravatama koje je kao pol gospoda, a gospođa koja treba da objavi sva javnost u Bosni i Hercegovini, ne gledajući na vjeru i naciju, da kaže ko je popljačko i da je konačno tužilaštvo u Srednjoboskom kantonu ustane i da digne optužnice koje se nalaze već od 96. koji su od privatizacije, od zemlje koji su pokupovali za općinsku zemlju, od gospodina koji je načelnik bio, a to je sve iz jedne partije SDA, na čelu, znači, Besima Halilovića, Mehrema Čorhodžića, to su sve ljudi koji su pozicionirani i koji obnašaju, a to su siva eminencija u Bosni i Hercegovini. Toliko i pozdravljamo ovog dečka i svi smo mi uz njega i uz ovakva mišljenja. Hvala. Hvala i vama. Ja zamolite gledatelje samo da budu malo kraći u svom izlaganju, eto, kako bi dali priliku i ostalima da se uključe, jednostavno ograničeni smo i mi vremenom. Imamo još jednu liniju, pa ćemo onda. Dobro večer, izvolite. Ipak ne. Halo, dobro večer. A da, tu ste, izvolite, dobro večer. Dobro večer. Halo, pozdravljam ovoga dečka, on se zove Beli, jel? Jeste. Dečko, tu je otac dvoje djece, ima 42 godine, ipak je to Sine moj, borite se. Vi ste visoko obrazovana djeca. Djeca sa diplomama. Napravili su od vas fukare. Ne dajte ponos uličarima, banditima, Izetbegovićima, lagunđijama koji su vas opljačkali, doveli u situaciju nas penzionere da izdržavamo svoju visoko obrazovanu, da vas nazivaju huliganima dok su njihova dječurlija vozaju auta. Pitao se Izetbegović, govorim u predsjedništvo, koliko se omladine bacilo s nebodera
To nije bitno. To nije bitno. Zašto nam se omladna ubija? Udarite djeco, popalite ih. Ja sam penzioner, ja ću izaći. Palit ću skupa s vama. Ne dajte da od vas pravi fukare. Hvala vam, gospođo. Imamo sad jedan blok marketinga, nakon toga odgovorit ćemo i na pitanja gledatelja. Gospodine Luka, ja se izvinjavam, ali morat ćemo sačekati. Moramo poštovati programsku šemu, dakle slijedi marketing. Poštovani gledatelji, pratite Rebus, razgovaramo o građanskom nezadovoljstvu u Bosni i Hercegovini. Gospodine Petroviću, vama sam ostala dužna riječ, izvolite. Hvala lijepo. Ja želim da odgovorim našim cijenjenim gledaocima i da im sugerišem da je ovo trenutak da mi akcijno djelujemo i da spašavamo situaciju na jedan pravi način. Dakle, mi predlažemo da se po ovom izbornom zakonu aktuelnom jednostavno ne izvrše izbori ove godine, jer ako bi mi to dozvolili, onda bi imali još 4 još gore godine nego što smo imali do sada. Pa u cilju rješavanja situacije i stvaranja bolje klime, mi predlažemo prvo da se donese novi izborni zakon i to po hitnom postupku, u kome bi bilo sadržana obaveza svih građana koji imaju pravo glasa da izađu na glasanje. To apstinencija koja je do sada, ona je išla na ruku samo ovim našim, da kažem, kriminalcima i lopovima, jer su oni na izvjestan način govorili treba svi da izađu, a iza scene su molili da ne izađu, jer je lako ostvariti većinu od 50%, pa to je negdje 20% i onda kaže ja sam pobjednik, ali ako treba da ostvari od 100% biračkog tijela, onda je to mnogo teže. Znači, dakle, u tom pogledu mi predlažemo da je izborna jedinica stalno mjesto kandidata koji se kandiduje. Znači, ne da on pređe u veliki grad, a predstavlja, ne znam, Zavidoviće, kao što kolega sada problematizira s pravom i ja ga lijepo pozdravljam. Znači, da nema imovine i novčana sredstva u drugoj državi. Da ne može on, kad dođe teška situacija, on se pokupi jer on već ima rješenje, a ostavit će narod na cjedilu. Da nema dvojno državljanstvo. Da u periodu od 1996. do ove godine nije obavljao ni jednu javnu funkciju. Samo ti mogu se kandidovati. A ovi koji su do sada bili na funkcijama jednostavno ih treba zabraniti da se zakonom da se mogu kandidovati ponovo. Jer mi smo već odomaćili jedan termin, jednu izreku, ljudi išli 20 godina u prvi razred, nisu ga završili, pa ne može, brate, u drugi razred, nema smisla. Da. Evo imamo ponovo, ja se izvinjavam, ponovo imamo gledalce tu. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pozdravljam vas i vaši gosti. Jednu konstataciju rekao, vidite nešto. Ti ljudi gore, svaka im čast što se bore za ovaj narod. Samo da li se to isplati? A znate u kom smislu mislim? Svaka od tih ugroženih kategorija koju su gospoda naveli, jednim svojim zajedničkim stavom može promijeniti stanje u ovoj Bosni i Hercegovini. Evo imate 270.000 penzionera. Iziđe 15, nema ni 1000. 250.000 penzionera može promijeniti ovo stanje jednim zajedničkim radom. Socijalnih slučajeva imate 80% u Bosni i Hercegovini. Isto tako mogu promijeniti stanje. Nezaposlenih 500.000, pa da imaju oni imalo, ajde, moralnih nekih shvatanja da pomogu ovom narodu, vrlo bi jednostavno bilo da promijeni situaciju. Niko ne želi. Evo vidite, treba pitati zašto taj narod stoji. Zašto taj narod ne reaguje? Vidite, imate ove sad poplave, nažalost, tom narodu. Svi se upinju i trče da skupljaju neki. No, više nemate vi evidenciju ko šta skuplja, kome ko šta šalje. Možda je bilo pametnije da im niko ništa ne da. Da bi došli ljudi zajedno do pameti i kažu stanite, gdje su naše novci koji su izdvajani za ta sredstva. Treba razmišljati o tom kako te ljude animirati da se oni pojave tamo gdje je neophodno da bi ove promjene pravili. Ovo, ko što nas ima, hajde, evo tako nazovemo, koji želimo takvu promjenu, nemoguće je uraditi sa 50-20.000 ljudi. To je nemoguće. Hvala vam na uključenju. Evo, niko ne zna gdje je novac iz Fonda solidarnosti, zapravo niko ne zna gdje je potrošen. Gospodine Arnaut, daću vam riječ, imamo još jednu liniju. Ili ipak ne. Ipak ne. Neko je bio nestrpljiv.
ja ću vas moliti da se vratimo nekako na one proteste. S obzirom da nema direktnih optužbi, da ljudi koji su donosili benzin, kamence, to smo čuli od brojnih političara. Da li su to ljudi koji su plaćenici vlade kako bi kompromitirali opravdani socijalni bunt? Izvolite, gospodine. U Tuzli se desile direktne optužbe, znači da se razumijemo. U Tuzli su uhapšeni ljudi, znači 6 ljudi, ja mislim da imate krivičnih prijava, s tim da smo mi utvrdili da i dalje policija, znači, uticala na to da su izjave koje su, znači, namještene izjave pod pritiscima otišle na tužilaštvo. Tužilac je mladi čovjek, mladi, novi, znači, mi nismo znali da li on tu postavljen, mi smo željni procesa, moram reći, mi smo željni sudskih procesa. Ako treba, evo, gledatelji govore svo vrijeme šta ćemo raditi. Demonstracije su sad u glavama ljudi, vjerujte mi. Mi smo tu, mi planiramo, vjerujte. Znači, ne više projektujemo. Ovo što sad se događa, Građansko vijeće građana u Bosni i Hercegovini je jedan predivan moment, znači što je rekao gospodin istorijski. Ovo je šansa njima, vjerujte mi, ovo je poruka njima. Šansa je njima, znači, da u što skorije vrijeme, evo, ako su pošteni, ako su oni radili za dobrobit naroda, ko što govori, znači. Neki izglasaju, evo ovo što smo rekli, znači izborni zakon u kojem smo svi ravnopravni. Odgodimo izbor, evo ne moramo zagrut, do decembra ćemo odgoditi. Nek prijave poštene ljude ako imaju. A ja vam govorim ono zašto se rekli demonstracije nisu prosleđivani. Istinu bi saznao narod. Evo imamo sad vas, vi ste jedan medij. Sutra će biti drugi, treći. Mi imamo dosta dokumenta, mi imamo dosta dokaza ko što ima i ne znam ko više nema. Svaki sudija ima dokaze, svaki tužilac ima dokaze. Problem je što su i njihova djeca uključena u proces, znači, korupcije, gdje su završili fakultete preko štela, gdje su i oni postojali, znači, i tužioci, i advokati. Ono što smo mi uradili, što ćemo raditi, znači, da što prije stvorimo zdravu klimu za svakog građana Bosne i Hercegovine, znači, ne samo Tuzla, evo vidjeli ste Srebrnik, Tuzla, Zavidović, Mostar danas, Bihać također, Bijeljina, znači, ljudi su progovorili i moram reći imam pravo. Nek mi kaže bilo koji policajac da ja nemam pravo da ja uđem, evo, iz Tuzle u bilo koju ustanovu, instituciju države. Oni su 9. maja pokazali da najnormalnijim ljudima, znači, ako oni sumnjaju da ćemo mi nešto raditi, pretreste nas. Ali mi idemo, išli smo nogama pješke, da im kažemo nešto. Zahtjevi plenuma građanki i građana, moram reći širom Bosne i Hercegovine, i demonstranata su jednaki. Ostavka svih njih. Procesuiranje svega što je kriminalno, svega. Pljačkaške privatizacije, znači poništavanje pljačkaške privatizacije. Znači, jednostavno je to. Pitam te sudije i Visoko sudsko tužilačko vijeće koje nije odobrava, jel' tako? I one tužioce. Da li je sramota imati platu do 5.000, ja mislim da imaju. I ne radi svoj posao. Znači, mi imamo vlast koja 24 godina, neko govori od prvih izbora, ne radi ništa, osim što krade, zavadila nas je. Znači, moram reći, moji prijatelji su širom, mi se više ne gledamo dugo. Ne od Daytona, mi smo shvatili to, ali smo bili u raljama rata. Izašli smo živi iz rata, mnogi smo završili fakultete pošteno, učili, bio je redovan student. Da se razumijemo, ja mislim malo drugčije, ali ja djelovanjem sa ljudima širom Bosne i Hercegovine doćemo do najjačeg. Ja mislim da primarno obrazovanje je najbitnije. Moje dijete neće pogrešno učiti. Vjerujte, ja sam ga do ovih svojih 6 godina sve naučio. On sve zna, znači razumije. Ne može mu nametnuti nešto. Ono što hoću da kažem, nije privatna Bosna i Hercegovina. Privatna je možda sad neka fabrika koja je opljačkana. Evo, imamo i dobri primjera privatizacije, možda 1-2, ja mislim. A zato je privatna država. Ali ne možete privatizovati državu u Bosnu i Hercegovini. Evo pojavilo se i mišljenja da su kantonalne vlade upravo spaljene kako bi se uništila dokumentacija o kriminalnoj privatizaciji. Evo da objasnim. Znači, čovjek koji je imao moždani udar prije 20 dana, Esad Oštrak, radnik je javnog preduzeća u Tuzli, nije mogao poslušati na posao, zadesio se tu i on je optužen za paljevinu. Kaže, imao je papir u ruci. Možda ga je gasio, ne znam, mislim, to je smiješno, imao moždani udar prije 20 dana. Jedno dijete koje nema dosije 94. godište. Isto. Radi se o tome da je spontano se desilo. Znači, ja sam bio tamo. Znate šta je spontano? Spontano je 24 godine da vas neko muči, da vas siluje. Mi smo to i rekli, majka Bosna je silovana, njena djeca, ovi ljudi, svi silovani. Hoćete opet da nas silujete? Ne može. Znači, to ono što je desilo i što traže ljudi, oni će dobiti. Mi nećemo paliti Bosnu i Hercegovinu, mi nećemo paliti institucije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo paliti ljude koji su krivi za to da je, evo, u 4 godine rata toliko mrtvi. Posle toga vođenje Bosne i Hercegovine, znači upravljanje Bosnom i Hercegovinom. U šta su nas uveli? Znači, ne slažem se od 96. da treba ljude udaljiti. Treba udaljiti od 92. Znači, ko nas uvede u svađu? Je li tako? Ko nas i posvađa s tom policijom, ko ne smije da izađe? Nemoj da bude to. I još jedna stvar, znači, njima istekao mandat.
To recite građanima, znači, federacije, da su oni su ilegalni. Znači, bilo što je rekao gospodin, znači, Nikšić, ja ne volim da kažem da je on gospodin. Ja znate kako, nazivam kako narod kaže. Ja imam profesionalnu deformaciju, da mi narod priča. Bio sam novinar 17 godina. Ja pitam narod šta vi mislite, oni govori lopovi. Šta im treba? Sudit. Pa je li sudija lopov? Kaj je sudija lopov? Je li tužilac lopov? Tužilac lopov? Imamo mi mlade, pazite, imamo ih. I hrabri su. Ali edukacija mladih, znate šta je? Mi smo udruženje mladih, znači koji učestvuju svakom omladina. Moramo edukovati da rade. Ako ja ne radim 22 godine kao ekonomista, znači radio sam kao novinar 17. Vi mene opet morate učiti, je li tako? Međutim, morate me naučiti opet. Ovdje ne postoji ekonomija, ovdje nikad nije postojao zakon, ovdje nikad Dayton nije proveden, da se razumijemo, nikad. Daytonski sporazum, aneksi, nikad. Dobro, imamo jedno telefonsko uključenje, zaista gledatelji stalno zovu. Dobro večer, izvolite. Dobar večer. Izvolite. Htjela sam samo da upitam vašu gospodu tamo ako mi neko može objasniti zašto za penzionere se odbiva 3 marke, baš za ove penzionere koji nemaju ni 300 maraka penzije. Dobro, hvala. Koga pita, nas pita. Ono vas možemo prokomentirati to, jeli? Očigledno... Ostajem bez teksta. Prvo, gospođo draga, neko ko iole zna kako se donose zakone, ne može se donijeti zakon o fondu solidarnosti. Solidarnost je solidarnost, ne može se zakonom uređivati. To je neko ko nema ušao u vlast, u vladu, nema pojma o državi i pravu. Taj zakon je pao, danas je pao taj zakon o osnivanju fonda solidarnosti. Ali već je po njemu djelovano. Jesu uzete pare od ljudi? Jesu posuđene, je li tako? Već je djelovano po njemu. Oni su ukrali po 2 marke, znači... 65.000 vozila u Bosni i Hercegovini, luksuznih u državnim organima. Prodajmo to, eto 2 milijarde. A kome, gospodine Luka, prodati kad bi sve osiromašili? Izvezemo, neće nama, nego izvezemo. Nastavit ćemo, imamo još jedno telefonsko uključenje, ovdje smo prije svega zbog gledatelja. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Znate šta, svaki ministar ima svog zamjenika, svog savjetnika, svoju sekretaricu, svog vozača, svoje tjelohranitelje, valja to nahraniti. Valja to naplaćati. Zato se ne dižu ni penzije, ni plate, zato je ovako siromaštvo. Hvala vam. Evo, očigledno da vlast nije izvukla pouku iz februarskih protesta. Upravo oni su pokazali svoju nespremnost i nesposobnost kad je riječ o poplavama. Je li moguće da on misle da vi niste neka kritična masa ljudi, da ne možete okupiti neku kritičnu masu? Moram vam objasniti. Ja mislim da sam jednom čuo i na televiziji. Nije bitno mi koja je stranka. Ja mislim da je opozicija i pozicija ne postoji više u Bosni i Hercegovini, nego postoje građani. Znači, niko nije pokazao se ni u poplavama, nigdje obični građani. Moram pohvaliti sve demonstrante koji su i na ulicama, vidio sam i na terenima širom. Radi se o tome da oni, ako predaju vlast na bilo koji način, gdje idu? Gdje idu? Eto, ako ja obični čovjek mogu vam reći, znači ako istražimo bilo koje javno preduzeće u Tuzli, općini Tuzla, pardon, svi idu u zatvor, volim ljudi. Šta će raditi u zatvoru? Neće mi sjeti gledati televiziju u Ševingenu, u našem zatvoru koji mi trebali, tako da napravimo. Treba da vrati neki dug državi. Treba da ga naučimo, je li tako? Znači da 20, pa odlično. Znači oni ako predaju idu u zatvor, jednostavno oni se boje. Znači sistem ucjene djeluje, ucijenjuju jedne druge, bore se, znači, zatvor će svakako biti za njih. Znači, ovaj narod, moram reći, ne mogu pobiti 3 miliona i nešto ljudi. Pobiti, znači. Svakako mi smo shvatili da smo u getu, da nas ubijaju. Zašto se udružujemo, bez obzira na sve? Zato što smo vidjeli da jednim drugim pomažemo, znači, pomažemo. Nemamo mi nacionalnosti više. Oni imaju nacionalnost, ja sam to rekao jasno, oni su lopovska nacionalnost, samo ta postoji u Bosni i Hercegovini. Sad, malo ih je, znači, to je jasno. Imaju, policija, mi kad smo hodali, znači, pješke do Sarajeva, to je toliko policija. Vi imate ovdje problem, znači, da svaka policija ima neko drugo pravo. Nema. Jedno je pravilo, nek to zna onaj federalni ministar koji to, jedno, on će biti promijenjen. Pa nek on dole nauči one policajce šta je pravilo. Ja moram reći, nisam nikad krivično gonjen, sad imam jedan problem zato što sam branio pravo. Imam puno problema u Tuzli, 78 djece koji nisu, moram reći, nisu učesnici. Oni su tu se zadesili, su istučeni, pretučeni, mnogi su bili maloljetni od 14, znači čak i dijete od 12, imamo dokaza, znači davali smo tim medijima. Zvali smo medije, evo dokaz, ima Nusret koji je pretučen, znači ponižen. Naše tužilaštvo hapsi djecu koja nisu kriva, ucijenjuju
preko izjave im štimaju. Znači, to se događa i prije demonstracija, to je normalno. Znači, mi moramo podhitno, znači, zašto smo mi osnovani i inicirali neke zahtjeve koji su bili bitni. Inicirali smo da nađemo se mi, lično kao građani, sa predstavnicima policije, evo jedan, tužilaštva jedan, jel tako, visoko, nije bitno, sudstva, zajedno sa, pa eto, neki izaberu i naš političar koji mi smatramo da je vrijeme ne da odu, već da stvarno počnu raditi za onu platu, pošto nije više ne radi. Platu dobijaš, čovječe. Kradeš, znači. Sve to narod zna, znači kradu humanitarno, to je 100%. Ove fondove solidarnosti fali im para, ali tako? Mi ekonomisti to znamo, fali ti para. Od koga? Nemamo mi njima više ništa dati. Ovo gospođa što govori, stvarno, mi ćemo njih zarobiti. Tražimo od policije, SIP-e, OSA, ne znam koliko agencija koje dobivaju platu. Ako oni ne budu radili posao, nek se dobro pitaju što će nama policija uopšte. Mi ćemo onda demilitarizovati policiju, znate kako? Bojimo se mi njihovih pendrika, nemojte misliti. A nek se i oni boje ne mase. Mi smo bili spremni, moram vam reći. Čim ostavim ženu i djecu, jel tako, u Tuzli? Ja sam bio spreman da poginem, ljudi dragi. Znate zašto? Zato što od 92. sanjam da nije bio rat. Nije bio, evo, mi se pomirili, krenuli, dogovorili se. Međutim, ono što sam ja osjetio, moram reći komediji taj. Oni spravili rat. Ne Amerika, Evropa, taj što mi imamo uvijek teorije zavere, neko nama želi rat. Ti isti ljudi koji su nas vodili u ratu, pravili su nam novi rat. Baci u Mostaru, baci nešto, baci. Posvađaj Matu i vamo mog Elvisa, na primjer. Znači, morate shvatiti, narod Bosne i Hercegovine mora shvatiti da nema više problem. To su shvatili međunarodne zajednice, svi su shvatili. Imaju problem s teroristima, imaju problem sa zločincima, znači ne radi se o Hagu. Ono što smo mi mladi utvrdili, Nürnberg je bilo mjesto za njih. Znači, to će utvrditi širom Jugoslavije, Nürnberg. To su organizacije, nije to pojedinac. Dobro, evo, gospodine Petrović, očigledno je da vlast konstantno igra na kartu nacionalne podijeljenosti. Čuli smo i gospodina Dodika kako je kazao da su proteste u Banja Luci. Da vam kažem jednu činjenicu, ima sportskim terminom, kaže trener ne mijenja ekipu koja pobjeđuje. Ako to prolazi, naravno da će oni koristiti sve do onog trenutka dok prolazi. Kad više ne bude moglo prolaziti, pronaći neki novi model. Oni mogu. Međutim, ovo što je moj uvaženi prijatelj govorio sada, mi predlažemo kod izbornog zakona da mi biramo direktora policije. Neće ga birati ni jedna stranka, ni dvije stranke, ni koalicije, nego će ga birati narod. I bit će to narodna policija. Pa će narodna policija štititi narod od lopova, a ne kao u ovoj situaciji štitit će lopove od naroda. Kako ćemo nazvati onda ovu policiju? Molim? A kako ćemo nazvati onda ovu? Narodna policija. Mi kad je važno je da mi naroda je bira. Vi imate sad situaciju, vidite, Visoki sudski tužilački savjet, kako se zove. Visoko sudsko tužilačko vijeće. To nema nigdje na svijetu. A znate ko njega sačinjava? Sudije, tužioci i advokati. I sad zamislite advokat koji je član toga bira sudiju i tužioca, kad on treba da brani nekoga, naravno da je u drugačijoj poziciji, da je u poziciji posebno povlašteno i tako dalje. A u pravim državama, u jednoj zgradi je sud, a u drugoj kilometar ili 2 kilometra daleko je tužilaštvo. Da se ne mogu ni dnevno sresti uopšte, da ne znaju, nego kad dođe do suđenja, da on direktno dođe tamo u sudnicu. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, jesam li u programu? Jeste u programu. Alo, dobro večer. U programu ste, kažete. Evo, ja zovem već cijelo vrijeme sa 3 telefona, evo moram ovaj puta reći da se vrlo gledana televizija. Želim je pozdraviti, znači, vaše goste u studiju, znači, Almira Arnauta poznajem lično i Hasnu, ovog trećeg gospodina ne poznaje. U svakom slučaju, znači, podržavam ih, bio sam isto tako, znači, od prvog dana na protestima, zovem i Zavljevića. Znači, što se tiče Zavljevića, imaju punu podršku i, znači, ljudi koji su učestvovali aktivno u protestima, u organizaciji protesta i, znači, građana Zavljevića. Evo, Tuzla, paljenje, evo, slušam sve znači, vrlo bitna stvar. Molim vas samo kratko, pri kraju smo emisije. U Tuzli se palilo, na primjer, u kantonu se ugasilo, znači, bilo je bitno da se ugasi u kantonu i nema ništa bitno, nama je dosta kantona. Znači, mi ne želimo kanton, to smo jasno i glasno proučili. Opština Tuzla nije bila namjerna da se zapala, nego da im se zna znak da i oni ne radi, da su i oni dio sistema koji ne radi. U opštini Tuzla su, moram reći, mi imamo snimke koji ima sada, ako Bog da, i to tužilaštvo ako radi. Znači, imaju ljudi koji su dovukli te flaše i to. Znači, normalno da neko neće voditi nekog i da će nešto baciti za zapaliti. Mi smo ugasili požar zajedno s našim vatrogascima, znači Udruženje Mladi Velika djeca. I prvo saopštenje 8. naše i plenuma koji nastao. Proglas
je bio, moram reći, nadovežen se, vi kažete krivična, mi nismo tražili krivičnu prijavu. Smjenu svih ljudi koji su odgovorni za upotrebu sile nad svim demonstrantima. Znači, moram reći zašto je Tuzla malo prije nego vama se to desilo 7. i vi govorite 7. Desilo se 5. i 6. širom Bosne i Hercegovine. Radi se o jednoj stvari, znači da nema više je ko digao krivičnu prijavu ili nije. Krivična prijava protiv vlade federacije, ostavka vlade federacije, ostavka tih zastupnika. Mi hoćemo krivično da ih goni neko. Ko? Kako ćemo goniti neko krivično, ali tako, posle onakvih stvari gdje je zakon pao? Sistem koji oni predstavljaju više ne postoji, znači. Oni mogu djelovati. Oni mogu vas, pa zašto će nama evo izbori? Nek potroše pare na poplave, nek ostanu. Ja vam kažem, nek potroše 80 koliko košta izbori. 11,5 milijardi dolara je GPD Bosne i Hercegovine. Znači para u Bosni i Hercegovini ima da ništa ne radi. Samo treba disperziju napraviti. Mi želimo... Znači, tražite pare. Ja vam kažem, ja i tražim, zato što sam pošten, znači tražim. Kod njih tražim, kod njih. Mi želimo, apsolutno... Pozvaćemo mi tu revoluciju da se završi, ali ne masa. Malo pre smo govorili kako rade tužilaštva, recimo u Sarajevu kantonu. Molim vas samo kratko, već smo pri kraju emisije. Moja supruga je imala prije godinu dana teroristički napad na apoteku. I sada kad je pokrenuta krivična, odnosno prijava kod tužilaštva, i to 2 prijave protiv tog čovjeka i te grupe ljudi, već godinu dana niti ko šta radi, niti ko zove bilo šta. I sad ja postavljam pitanje tim tužiocima. Da mislite da su oni imali teroristički napad, šta bi oni uradili? I sad kako se građanin treba da osjeća sigurnim ili nesigurnim u takvim okolnostima? Evo, moram vas pitati, pred nama su oktobarski izbori. Šta očekujete? Ja znam da ste vi tražili da se ne kandiduju isti ljudi koji su obnašali funkcije. Međutim, sve su prilike da ćemo ih ponovo vidjeti na listama u oktobru. Prvo, ja očekujem ovu kampanju i ovu aktivnost koju mi vodimo, da će narod shvatiti i da će dati punu podršku, 100% podršku. Ako da 100% podršku, onda narod se može nadati nekom dobru. A da bi se to ostvarilo, mi predlažemo da se promijeni čitav sistem, pogotovo sistem izbora. Mi tu, pored ostalog što smo govorili, mi predlažemo da se biraju i tužioci javno, da se sudije biraju javno i tako dalje. Jer vi ne možemo ništa promijeniti kad je to sve uvezano. A ko bi sad treba da pokrene krivičnu prijavu protiv nekog od funkcionera? Taj isti koji je sa njim u ekipi igra samo neku drugu rolu u odnosu na njega. Kažu da vrana vrani oči ne vadi. Mi moramo potpuno promijeniti biće u Bosni i Hercegovini, shvatanje države i na taj način možemo očekivati dobro. A ako ostane ovaj zakon i ovi izbori, ništa ne možemo očekivati, nego samo još gore nego što je ovi do sada bilo. Gospodin Arnaut. Koliko ostanu ovakvi izbori, ovakav način, ko što kaže gospodin, znači, mi ćemo imati oktobarsku revoluciju ili evoluciju. Znači, možda ćemo mi pozvati građane. Mi smo već mnoge pozvali na građanske. Ne damo im ništa. Što? Čije je ovo? Što da ja plaćam nešto? Ako ja ne radim, pazite, ako nemam 2 djece da prehranim. Ako sam morao majku pomjeriti stana, znači da bio tu. Ja vam govorim, Tuzla je najnezaposleniji grad. Znači, nažalost, Tuzlanski kanton, kad govorim Tuzlanska regija, će stvarno propast. Propast je sad i čitava Bosna i Hercegovina, međutim, kako mi vidimo ove ljepote? Radi se o tome oktobarski izbori. Možda izađemo da kažemo, znači napravit ćemo nevažeći. Šta ako bude 500.000 nevažeći, a oni budu imali svi zajedno 400.000? Šta onda postoji u Bosni i Hercegovini? Jel me razumijete? Evo što je rekao, možemo mi izaći na njihove izbore, nije nikakav problem. Ali stavimo da smo protiv, znači, gdje on mora ga pokazati da je to nevažeći. Ali vam kažem, 2006. 2008. 2010. 2012. Ja sam bio nosilac listi, znači, na izborima. Od ogromnog broja glasova zbog riječi, istine i svega toga i zbog neprihvatanja rezultata koji nije tačan. Znači, zbog dokaza koji imam, znači, snimljenim kamerom i dokaza koji imam snimljenim fotoaparatom, gdje su u Tuzli i širom, znači ne samo u Tuzli, Tuzla je 106.000 imala biračko tijelo. Govorite o izbornoj krađi. Pazite, došli su na vlast lažiranim izborima. U Americi, kad se to desilo, zvalo se Watergate. Radi jedne fotografije. I sad izašli na internet, znači na internetu to stoji, to je podijeljeno svugdje. Apsolutno tražimo ovim našim zahtjevima da na izbornim mjestima stoje također građani nestranački, da se uključe, da se prijave, da nadziru izbore. Ajde, molim vas kratko, probijamo termin. Evo reću vam, pošto smo mi podijeljena država na 10 kantona, to znači, nazove mene Milorad Dodik, kaže, Beli, gdje ti imaš stranku, daj mi tvoje biračke odmore. Ja njemu dam ili prodam, ili tako? I on uzme moje.
I tamo u jednom biračkom odboru u Laktašima sjede Milorad Dodik, svi oni. Ja vozim sam kuće listiće 2006. Ja sam, kandidat za federalni parlament. Ja vozim sam, ja lično, ja vam govorim što vi možda... Ne znamo, ja nisam nikada bila ni u jednoj političkoj partiji ni na izborima. Znači ovako, džaba ti vreća, džaba glasovi i vama... Znači džaba izborni zakon ako su oni tu. Oni ne smiju, znači, prihvatiti najosnovnija evropska pravila ljudi. Oni nisu želi Evrope, pazite, nama su je zgadili. Meni kad kaže Evropska unija, ipak ja želim tu Evropsku uniju koju osjećam utjecaj, da ih ona otjera zajedno sa mnom. Standarde Evropske unije. Tražili smo za gorivo novac, od koga? Za gorivo nema više dinara, znači da ih za gorivo. E sad, šta se rodilo? Rodili se širom Bosne i Hercegovine narod. Po marku imamo, kupit ćemo Bosnu, kupit ćemo gorivo da se, jel tako, prebacujemo. Puno bi nas više bilo da neko plate, evo, ne gras u Sarajevu, dozvoli besplatnu vožnju, ne gras u Tuzli, dozvoli besplatnu vožnju svim borcima, penzionerima koji su nezadovoljni. Znate koliko će nas biti? Deko oni procjene, ja mogu vam procijeniti, ja nikad nisam pogriješio. Vjerujte da građan nije imao za kartu da dođe sa dobrinje. Neće dopustiti ako budu ovakvi, znači proglasit ćemo mi nešto i protiv njih. Ipak je ovo fašizam ako se tako biramo. Evo imaće, vjerujem da ćemo do izbora još jednom se sresti, možda u nekom, jeste, s nekom drugom ekipom. Vrijeme predviđeno za emisiju je stvarno isteklo, mi smo malo probili termin, no evo nekako ne mogu da završim emisiju bez vaših poruka za kraj. Ićemo redom. Evo, gospodine Petroviću, neka poruka za građane. Dragi narode, uzmite vlast u svoje ruke i onda ćete moći se nadati svome dobru. Gospođo Ljubović. Ja mislim da je ovo krajnje vrijeme da se narod razbudi, probudi. Pa ako nije do poplava, valjda je sad poslije poplava shvatio komu je prišao i pritekao u pomoć. Šta mu je njegova vlada, kantonalna, federalna, Republike Srpske stranka, šta mu je uradila, šta mu je donijela, šta mu je pridonijela. Svjedoci smo, dakle, ništa. Komšija, komšiji, ljudi, ljudima. Gospodin Arnaut. Ovako, poštovani građani, znači Bosne i Hercegovine, moram objasniti, imate prava. Znači, vratite ono dostojanstvo čovjeka, znači ono što živimo ovdje. Broj jedan stvar koju moraju svi shvatiti. Mi smo sad stvarno jedna velika porodica. Jedna velika porodica. Znači, svi smo porodice, svugdje. Ne mogu ja zaboraviti ni ovu braću Zavdovićima, ni braću Magloj, ni Dobori, ni Bosanskom Šamcu. Svugdje su nam vrata bila otvorena i moram vam reći, evo, ako smo bili u dobru zajedno nekad, sad smo u uzlu vidjeli da smo opet zajedno. Znači, to je narod obični. To što se događa, moram reći, ne mogu više ispriječiti. Ne može niko zaustaviti ovo što se događa. Možemo zajedno ubrzati, to je priključenje, kako da ne, vijećima građana svugdje u svakoj opštini. I mi ćemo uskoro, ako Bog da, imati taj parlament u Sjeni, možda ćemo i mi biti parlament, od tih 168 opština i više mjesnih zajedno, nije bitno. Međutim, vrlo je bitno što se događa svugdje. Narod nikad nije izabrao, ja moram to objasniti, ako mogu da dokažu da jest, nek izvade listiće iz onih. Dajte da pregledamo listiće jednom. Ja vam kajem, matematika se ne slaže, tu sam uočio svake izbore. To su krivična djela ljudi. E sad, zbog čega se ne procesiraju? Zato što sad, hvala Bogu, neki dobro i neki zlo, mi kažemo Božja volja, vjerujte mi, narod je progledao. Sad nek on sad kaže šta mu je život. Je mu život bosansko-hercegovački ili mu je život da živi ovako podijeljen. Ja mislim, evo 24 godine meni da je meni dosta. I nećemo stati. Idemo demokratskim načinom, idemo po onom ustavu, hoćemo opštine, kantona, federacije, države, pa i moram reći Republika Srpska je moja Jel me razumijete, to je moja država. Znači, svih nas. Nek znaju da oni odlaze i sad nek izaberu kolika će biti to robija. Vjerujte mi, robija. Nek izaberu. Ili oni koji se ne boji nek dokažu da su pošteni. Nek se odvoje od svojih para, nek pomognu nam narodu, nek hoćete korito. Mi smo čuli da idu poplave opet, jel tako? Evo, mi ćemo primiti sve te ljude. A možda ćemo ih poslati, ne znam kako se zove ova nasilja vaša bogatiti. Imamo ih i mi. Oni hoće da privatizuju i opštinu, i kantu privatizuju. Znaš da je njihovo. Da je njihovo grijanje, da je njihova struja. Ko su oni? Ja vam o tome se i radi. Ko su ti ljudi? Na neki način oni su i privatizovali većinu tih preduzeća. Amerikanci pitaju šta treba da nam pomogne. Dobro, evo ja ću vas... Evropljani, znači što sam rekao? 7 maraka košta da se riješi situacija. Mislim, moram reći što je moje lično mišljenje. 7 metaka, pošto oni nama pripremaju metke, jel? 7 metaka. A bolje je da izaberu, znači, demokratiju. Došli su, znači, kako su došli, nismo znali. Znate kako bio jednostranački sistem, nisam znao, pa je ovi došli, jel tako? Međutim, oni sad idu, to je jasno. E sad, samo gdje?
Neki će pobjeći, možda su u Rusiji prebacili pare, neko u Engleskoj, neko u Francuskoj, neko u Monaku. U današnje vrijeme ne stoji mjesto gdje se iko može sakriti. Hvala vam, zaista isteklo je vrijeme za emisiju. Evo, poštovani gledatelji, dobro razmislite kada krenete na izbore. Oružje za bolju budućnost u vašim je rukama. Hvala vam za pažnju i budite sa nama i naredne srijede. Doviđenja.